Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na banta ke jingkuli ke jingseo ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan. Pila ru ban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, arn riu kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit bah benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan MDC juga National People's Party na sok rengkam konstituensi ba penyat sing siem ulah syajet kum chief executive member pertama juga Khasi Hills Autonomous District Council haka arpo tre ujle araja pulai haka yeng dor ba thawan jong ka council ki MDC na kaliang sensyar bat kaliang persya kil ai khublai kitbok yo ba penyat sing siem bat kermen ba unang la ban tre khambha ya ka jingbet jingbiang bat ka jingmentoi jong ka council uba penya unilam ya ka executive committee pertama pok syatri jong ka Khasi Hills Democratic Forum ringkat ka jingat relang ka NPP ka badan khat arngut ki MDC bat ka Congress ka badan ringut ki MDC Kumtal na lai ba penya sing jet kumuchi member mai kasil akan Activated Palu, Nagadupati, numbers follow, population Uttar, Nadu Diva, first number card, from Mexico, Diva Matal Bukim, Mokoto, Tendal Khan, from Jela, Shrine Tennessee, from Mohan, Charles Mangal, from Mohan, Bankan Sai Company, from Uray, Bankan Joseph Magadon, from Mati Mereka, Congress Amerika Free, Block Washington, Pak Victor lagi Block Silang, Pak Johnny D. Roy, Block Indian, Pak Bendu dan London. Untuk tahu yang mereka perlu Block ini, berbeda ada tiga ward besar. Mesin ini kamu berada mereka tahu nanti pada di bawah ini belum mendapat dari council di dalam council ada asal council ada kita maka di Yeshitna di lokasi di lokal di Eropa di para selatan itu sudah apa ini aku sudah telah berhenti ini pun ini Allah Bapa dan ini ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और सोचो ये काउंसिल में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रिव्यू ऑफ द ट्रेनिंग का